što kad ga očišu smeniti, reći odmah okrene, znači stane, znači nema ono znači. Da, fino. Ide lijep ono radi, ako ne možeš ono praviti vezove. Sad ćemo Božu zajebavati s ovim. Noćim. Pa vidi kako se pravi tako. Dobro, ajde, vidimo se svijeći. Evo je sada metak. 9-5 sam sad stavio to sve već. Ajde, to vidite na to. Dobra je to, šta, meni baš ne nije. Prehlađen je, jebi ga. Ambrozija ga jebe. Super. Pa ja sam htio da imam kućni efekat na avionu, a evo, vi ti ga dođu. A vi tu uspio.